суд меояд. хоҳишмандам аз ҷо бархезед. баромад ба ҷойҳои худ нишинед. баррси кард мешавад парвандаи гражданӣ бо аризаи даъвогии филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Саравшан бо ҷавобгарии Маъруфзода Фурқат Рашидӣ ва ҳамҷавобгарии Турсунзода Худойназар оиди рӯёндани қарзи бонкӣ бо фоизҳо ва ҷаримаҳои татбиқшудааш ба андозаи 96 000 сомонӣ бо нигарондани рӯёниш аз ҳисоби молу мулки ғайриманқулӣ ба гирифт гузошта шудааст. Маромад намояндаи ваколатдори даъвогар шахсияти шумо муайян карда мешавад. Насаб, номи падар. Тӯразода Амирбек Муҳаммадӣ. рӯз, моҳ, соли таваллуд. 20 январи 1991. ҷои таваллуд. Шаҳри Саравшан. Миллат. Тоҷик. таҳсилот. Олӣ. ихтисосатон. ҳуқуқшинос. ҷои кор. ҳуқуқшиноси филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Саравшан. ҳолати оилавӣ. Оиладор соҳиби 3 нафар фарзанд. ҷои иstiqomatатонро муайян намоед. Шаҳри Саравшан, ко'чи фабрики 4 ҳуҷраи 7. шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. маълумот шинед. ҷавобгар шахсияти шумо муайян карда мешавад. Насаб, номи падар. Маъруфзода Фурқат Рашидӣ. рӯз, моҳ, соли таваллуд. 15 сентябри соли 1984. ҷои таваллуд. Шаҳри Саравшан. миллат. Тоҷик миллат. маълумоттон. Миёна. ҷои кор. ронандаи ҷДММ дӯстӣ дар шаҳри Саравшан. ҳолати оилавӣ. оиладор 3 фарзанд дорам. ҷои иstiqomatатонро муайян намоед. шаҳри Саравшан, кӯчаи Акрам Мираҷабов, хонаи рақами 5. шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. бале, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. маълумот чинед. ҳамҷавобгар шахсияти шумо низ муайян карда мешавад. насаб, номи падар. Турсунзода Худойназар. рӯз, моҳ, соли таваллудтон. 22 октябр соли 1993. ҷои таваллуд. шаҳри Саравшан. миллат. Тоҷик. таҳсилот. Миёна. ҷои кор. муваққатан бекор. ҳолати оилавӣ. Оиладор соҳиби 2 нафар фарзанд. шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. маълумот чинед. раиси кунанда Абдусаломзода Абдуҳаёт, котиби маҷлиси судӣ Маҳмудзода Муҳсин, даъвогар Туразода Амирбек, ҷавобгар Маъруфзода Фурқат, ҳамҷавобгар Турсунзода Худойназар, пристави суд Ҷуразода Муродбек. ҳуқуқ ва эътидориҳои мурофии тарафҳо мутобиқи талаботи моддаҳои 37, 43, 50, 60 ва 140 кодекси мурофии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонда дода мешавад. тарафҳои парванда ҳуқуқ доранд парвандаро дар суд шахсан ё бо воситаи намоянда пеш баранд, با مواد پرونده شناس شوند، از آن اقتباس یا نسخه گیرند، اوید برای نمودن عرضه پیشنهاد نمایند، دلیل آورند و در تحقیق آنها اشتراک نمایند. به دیگر شخصان اشتراکچی پرونده سوالات دهند، درباره طلب کردن گرفتن دلیل ها به سود درخواست پیشنهاد نمایند، به سود بیانات شفاهی و خطی دهند. اوید به همه مسائلی که در جریان محاکمه سودی به میآمدند بچه‌های خود را پیشنهاد کنند، مقابل درخواست و بچه‌های دیگر شخصان اشتراکچی پرونده ناراضگی بیان نمایند. نسبت به سند سودی که دایر به پرونده مذکور قبول کرده می شود شکایت کنند و دیگر حقوقی که در قانونگذاری مرافق گردشگری جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است با وجدانانه استفاده نمایند. نماینده وکالتدار دعواگر حقوق دارد اساس و موضوع دعوا را تغییر دهد، اندازه طلب دعوا را زیاد یا کم نماید یا از دعوا دست کشد. جوابگر و همجوابگر حقوق دارند که دعوا را اعتراف کنند. طرف‌ها می توانند پرونده را با سازش آشتی حل نمایند. طرفی که عهده‌داری خود را اوید به اثبات یگان حالت اجرا نمی‌کند، عاقبت ناگوار اثبات نکردن حالت را به ذمه دارد. نماینده وکالتدار دعواگر حقوق عهده‌داری مرافعتان به شما فهم است؟ معلوم شنید. جوابگر معروف‌زاده فرقت حقوق عهده‌داری مرافعتان به شما فهم است؟ فهمو. معلوم شنید. هم جوابگر حقوق عهده‌داری مرافعتان به شما فهم است؟ فهمو. معلوم شنید. سود به تفتیشات سودی می‌گذارد. به سود شهر سرافشان فیلیال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانتبانک در شهر سرافشان
با جوابگری معروفزاده فرقت رشیدی و همجوابگری ترسونزاده خدای‌نظر با دعوای مذکور عاید راندن قرض بانکی با فایزها و جریمه‌های تطبیق شدهش به اندازه 96000 سومانی با نگراندن ریانش حساب مال ملک غیرمنقولی به گروگذاشته جوابگر مراجعت کرده طلب دعوایش را چنین اساسنامه کرده است که جوابگر معروفزاده فرقت سنه 10 سپتامبر سال 2017 از فیلیال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر استرافشان در اساس شرطنامه قرضی برای احتیاجات ضروری در حجم 100,000 سومانی قرض به مدت 24 ماه با پرداخت فایز مقرر شده با معیار 24% سالانه گرفته بوده است. بعد این مبلغ قرض به اندازه 100,000 سومانی به جوابگر معروفزاده فرقت در اساس بارخط خراجاتی تحت رقم 235 از 10 سپتامبر سال 2017 سپرده شده است. با مقصد تامین اجرای شرطنامه قرضی مذکور جوابگر معروفزاده فرقت استقامتیش واقع در شهر استراشان کوچه اکرم رجب و خانه 5 را به گرو گذاشته است که شرطنامه گرمی اموال سنه 10 سپتامبر سال 2017 در اداره نتاریالی دولتی شهر استراشان به قید گرفته شده است. همچنین با مقصد اجرای شرطنامه قرضی بین فیلیال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر استرافشان و معروفزاده فرقت همجوابگر ترسونزاده خدای‌نظر شرطنامه ضمانتی بسته شده آخرین ها اعتدا شده بودند که از روی نقشه پرداخت به آگاهی لوگی هر ماه در روز مقرر شده قسمی مبلغ معین شده قرض و فایزهای حسابگشته را برای استفاده قرض باید به خزینه بانک پرداخت نمایند. جوابگر معروفزاده فرقت و همجوابگر ترسونزاده خدای‌نظر قسمی مبلغ قرض و فایزهای حسابگشته را پرداخت نموده من بعد نقشه پرداخت قرض را ویران نموده عین حال مبلغ قرض فایزهای حسابگشته و جریمه ها را طبق شرطنامه قرضی پرداخت نکرده ایستادند. در نتیجه به حالت 1 ژانویه سال 2019 قرض باقیمانده جوابگران از روی شرطنامه قرضی همگی 96,000 سومانی از جمله باقیمانده قرض اساسی 75,000 سومانی، فایزهای حسابگشته به اندازه 15,000 سومانی و جریمه‌های تطبیق شده 6,000 سومانی را تشکیل می‌داده است. با این اساس‌ها از سود خواهش نموده است که حساب جوابگران معروفزاده فرقت رشیدی و ترسونزاده خدای‌نظر طریق مشترک با فایده فیلیال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر استرافشان مبلغ قرض اساسی به اندازه 75,000 سومانی، فایزهای حساب شده به اندازه 15,000 سومانی، جریمه‌های تطبیق شده به اندازه 6,000 سومانی و باج دولتی قبلا پرداخته شده به اندازه 480 سومانی با نگراندن ستانش حساب مال ملک غیرمنقولی به گروگذاشته جوابگر معروفزاده فرقت رشیدی یعنی منزل استقامتی واقع در شهر استرافشان کوچه اکرم رجب خانه 5 رانده داده شود. دعواگر امضا. مرحمت نماینده وکالتدار دعواگر عریضه دعواگری را دستگیری میکنید؟ دستگیری میکنم. مرحمت شنید. جوابگر معروفزاده فرقت عریضه دعواگری را اعتراف میکنید یا نه؟ یک قسمش رو اعتراف کنید. مرحمت شنید. هم جوابگر ترسونزاده خدای‌نظر عریضه دعواگری را اعتراف میکنید یا نه؟ قسما اعتراف. مرحمت شنید. سود به پرسش طرف‌ها شروع میکند. مرحمت نماینده وکالتدار دعواگر وابسته به حالت‌های کار به سود بیانات دهید. جوابگر معروفزاده فرقت اولهای ماه سپتامبر سال 2017 به امانت بانک در شهر استرافشان با مقصد گرفتن مبلغ قرض مراجعت کرده بود. ضمن سنجش معین کرده شد که جوابگر خواهش گرفتن مبلغ قرضی در حجم 100,000 سومانی را دارد. از طریق آنکه قرض خواهش کرده جوابگر مبلغ کلان را تشکیل میداد از جانب بانک از معروفزاده فرقت خواهش کرده شده بود که یگان مال و ملک غیرمنقول خود را در نزد بانک همچون به گرو گذارد. سپس از طرف جوابگر حجت منزل استقامتیش واقع در شهر استرافشان کوچه اکرم رجب خانه 5 پیشنهاد شد که آن را بانک پذیرفته سنه 10 سپتامبر 2017 با جوابگر معروفزاده فرقت شرطنامه قرضی در حجم 100,000 سومانی به مهلت 24 ماه با پرداخت فایز مقرر شده با معیار 24% سالانه بسته شد. بعدا در اداره نتاریالی دولتی شهر استرافشان شرطنامه گرو اموال تصدیق کرده شد که خود همین روز مبلغ 100,000 سومانی به معروفزاده فرقت سپرده شده بود. همچنین با مقصد اجرای شرطنامه قرضی بین بانک و جوابگر معروفزاده فرقت با همجوابگر ترسونزاده خدای‌نظر شرطنامه ضمانتی بسته شده
آخران در نزد بانک عهدهداری گرفته بود که در حالتی از جانب قرضگیر معروف‌زاده فرقت ویران کردن طلبات‌های شرطنامه قرضی مبلغ قرض را با فایس‌هایش به بانک پرداخت می‌نماید. جوابگر معروف‌زاده فرقت قسم مبلغ قرض و فایس‌های حسابگشته را پرداخت نموده. من بعد نقشه پرداخت قرض را ویران نموده. عین حال مبلغ قرض، فایس‌های حسابگشته و جریمه‌ها را طبق شرطنامه قرضی پرداخت نکرده ایستاده است. از این لحاظ بانک مجبور شد به عریضه دعواگی مذکور به سود مراجعت کند. در نتیجه به حالت 1 ژانویه سال 2019 قرض باقی مانده جوابگران از روی شرطنامه قرضی همگی 96000 سامانی از جمله باقی مانده قرض اساسی 75000 سامانی، فایس‌های حسابگشته 15000 سامانی و جریمه به مبلغ 6000 سامانی را در بر می‌گیرد. اموال به گرو گذاشته جوابگر معروف‌زاده فرقت با رضایت طرف‌ها موافق سند آموزش و بهاگذاری گرو از سنه 10 سپتامبر سال 2017 به مبلغ 100000 سامانی نقدگذاری کرده شده است. محترم سود، خواهش میکنم که از حساب جوابگران معروف‌زاده فرقت رشیدی و ترسونزاده خدای نظر طریق مشترک و فایده دعواگر فیلیال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر استراوشن مبلغ قرض اساسی به اندازه 75000 سامانی، فایس‌های حساب شده به اندازه 15000 سامانی، جریمه‌های تطبیق شده به اندازه 6000 سامانی و باج دولتی قبلا پرداخت شده به اندازه 480 سامانی با نگراندن استانش از حساب مال و ملک غیر منقول. من راضی نیستم. این نادرست است. در وقتی بستن شرطنامه خواهش میکنم ترتیبات رو در مجلس نگاه دارید. من نفهمیدم. شما رو آگاه میکنم ترتیبات رو در مجلس نگاه دارید. مرحمت دامید. و باج دولتی قبلا پرداخت شده به اندازه 480 سامانی با نگراندن استانش از حساب مال و ملک غیر منقول به گرو گذاشته شده جوابگر معروف‌زاده فرقت رشیدی منزل اقامتی واقع در شهر استراوشن کوچه اکرم میرجب خانه 5 رانده شود. بیانات داده نماینده وکالتدار دعواگاه را شنیدید؟ شنیدم. آن را تصدیق میکنید؟ قسماً تصدیق میکنم. سوال دارید؟ سوال دارم. مرحمت سوالتون رو پیشنهاد. برای چی شما کارمندان بانک در وقت بستن شرطنامه قرض و اموال گرو به من مسئله فروش منزل استقامتی رو نفهمیدید؟ در حقیقت اولهای ماه سپتامبر سال 2017 جوابگر و بانک ما عاید گرفتن مبلغ قرض در حجم 100000 سامانی را خواهش کرده بودند. از بس که مبلغ خواهش کرده جوابگر حجما کلان بود، ما خواهش نمودیم که بهره به گرو گذاشتن یگان اموال غیر منقول را به ما پیشنهاد کنند. از طرف جوابگر اختیاراً حجت منزل استقامتی واقع در شهر استراوشن کوچه اکرم میرجب 5 پیشنهاد کرده شد که بانک آن را همچون گرو قبول کرد. اینچنین هنگام به رسمیت درآوردن شرطنامه گرو در اداره نتریالی و شرطنامه گرو اختیاراً عاقبت‌های به گرو گذاشته شدن منزل استقامتیش را فهمانده امضای خود را گذاشته است. کودکس گраждани جمهوری تاجیکستان ماده 377 اساسی رویانش از مال و ملک به گرو گذاشته شده قسم 1 رویانش از مال و ملک به گرو گذاشته شده جهت قانع نمودن طلبات گروگیر کردیتور در صورت اجرا نکردن یا اجرای نامطلوب عهدهداری با گرو تامین شده از طرف گروده وابسته به حالت‌هایی که برای آنها او جوابگر نمی باشد ستانیدن ممکن است. همجوابگر ترسونزاده خدای نظر بیانات داده نماینده وکالتدار دعواگاه را شنیدید؟ آن را تصدیق میکنید؟ قسمت هستم. سوالتون است؟ نه سوال ندارم. مرحمت شنید. مرحمت شنید شما. جوابگر بیانات شما شنیده می شود. اولهای ماه سپتامبر سال 2017 بنابر تعمیر خانه استقامتیان و احتیاج به مبلغ داشتن به فیلیال بانک امانت بانک در شهر استراوشن برای گرفتن قرض به اندازه 100000 سامانی مراجعت کرده بودم. کارمندان بانک پس از آنکه مراجعت منو قبول کردند و من فهموندم که این مبلغی طلب کرده شما زیاد است. بنابراین یگان اموال غیر منقول را برای به گرو گذاشتن لازم است. همچنین یگان شخص را ضامن جلب نمودن لازم است. بعدا من شناسنامه تکنیکی و دیگر حجت‌های منزل استقامتیم را برای به گرو گذاشتن به بانک پیشنهاد کردم. اینچنین همجوابگر ترسونزاده خدای نظر را که شناسایی داشتند طریق تلفن موبیلی‌ام
барои зомин шуданаш даъват карданд. баъдан мо ҳамроҳи корманди бонк ба идораи нотариалӣ рафта шартномаи гарави амволро ба имзо расондем. вале дар ҳамон ҷо ба ман нафаҳмонданд ки дар сурати напардохтани маблағи қарз ин маблағ аз ҳисоби фурӯши амволи гарав рӯёнда мешавад. агар ҳамон вақт ба ман ин масъаларо мефаҳмонданд шояд ман ин қарзро намегирифтам. айни ҳол қарзи мондаи ман 75 000 сомониро ташкил медиҳад. ман 25 000 сомонӣ маблағи қарзро супоридам. бинобар бемор шуданам ман ин маблағи қарзро сари вақт супорида натавонистам. бинобар ин хоҳиш мекунам барои супоридани боқимондаи қарз ба ман мӯҳлат дода шавад. намояндаи ваколатдори давгар баёноти додаи ҷавобгарро шундед? онро тасдиқ мекунед? қисман тасдиқ мекунам. саволтон аст? савол дорам. ҳангоми пешниҳод намудани ҳуҷҷат барои ба расмият даровардани шартномаи гарав ба идораи нотариалии давлатии шаҳри Истаравшан маълумотномаҳоро аз корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ва нозироти андоз худатон гирифтед? худам гирифта будам. локин ман ин маълумотномаҳоро барои фурӯхтан нагирифта будам. танҳо ба хотири ба гарав гузоштан ман ин маълумотномаҳоро гирифта будам. ҷавобгар бо баёноти худ судро ба гумроҳӣ бурда истодааст, зеро аз тарафи мутахассиси бонк ҳангоми бастани шартномаи қарз инчунин аз тарафи нотариуси давлатӣ оқибатҳои ба гарав гузошта шудани манзили истиқоматиаш пурра фаҳмонда дода шудааст ки бо имзои худ онро тасдиқ кардааст. барои чи дар мурофисаду инро инкор карда истодааст ба мо маълум нест. кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 830 уҳдадории қарзгиранда оиди баргардонидани маблағи қарз қисми 1 қарзгиранда вазифадор аст ба қарздиҳанда маблағи гирифтаашро тибқи муҳлат ва тартиби пешбинӣ намудаи шартнома баргардонад. шумо намояндаи банк мегуфтед ки ҳамин маблағи қарзе ки 100 000 сомонӣ ба ҷавобгар шартномаи қарзӣ баста шудааст дар асоси кадом ҳуҷҷат супорда шудааст? маблағи қарз дар ҳаҷми 100 000 сомонӣ дар асоси борхати хароҷотӣ таҳти рақами 235 аз 10 сентябри соли 2017 ба ҷавобгар аз хазинаи бонк пурра пардохт карда шудааст. мувофиқи ҳамин нақшаи пардохт ҷавобгар ва ҳамҷавобгар бояд то кадом мӯҳлат ҳамин маблағи қарзи бонкиро бо фоизҳояш пурра пардохт мекарданд? мувофиқи нақшаи пардохти қарзӣ ҷавобгарон бояд то санаи 10 сентябри соли 2019 маблағи қарзро давра ба давра бояд ба банк супоранд. чӣ зарурият пеш омад ки мана шумо пеш аз мӯҳлат ба суд аризии давгӣ равон кардед? мувофиқи банди 202 шартномаи қарзӣ дар ҳолати як маротиба вайрон кардани нақшаи пардохти қарзӣ ҷавобгарон дар назди бонк пардохтнопазир ҳисобида мешаванд. аз ҳамин лиҳоз банк ҳуқуқ дорад ба суд оиди риёндани маблағи қарз ва фоизҳояш аризаи даъвогӣ равон намояд. шумо мегуфтед ки ҳамин аз ҷониби ҷавобгарон кай нақшаи пардохтҳо вайрон карда шуд? моҳи июли соли 2018 аз тарафи ҷавобгарон нақшаи пардохти қарзӣ вайрон карда шудааст. то ин ҷониб ба бонк ягон хел маблағ ворид нашудааст. вобаста ба ҳамин ҷаримаҳои татбиқшуда ваҷҳатонро асоснок мекардед? тибқи сархати 14 банди 101 шартномаи қарзӣ дар ҳолати бознагардондани қарз аз рӯи нақша ҷарима пешбинӣ шудааст ки ҳисобкунии он 1% аз маблағи напардохтаи қарз ба ҳар рӯзи боздорӣ пешбинӣ шудааст. ҷавобгар шумо мегуфтед ки ҳамин маблағи 100 000 сомоние ки дар шартномаи қарзӣ пешбинӣ шудааст пурра шумо аз хазинаи бонк қабул карда гирифтед? бале рад намекунам. маблағро ҳақиқатан гирифта будам. маблағҳои қарзиро барои кадом эҳтиёҷотатон истифода будед? қисман барои таъмири хонаам истифода кардам. хонаамро таъмир намудам. инчунин ба иҷора зиёда аз 10 гектар замини корам гирифта ба деҳқонӣ машғул шудам ки бинобар номусоид омадани боду ҳаво ҳосили хуб нагирифтам. барзамин бемор шуда якчанд муддат дар беморхона бистарӣ шудам ки дорувориҳоро низ аз ин маблағи қарз истифода кардам. марҳамат, шинед.
ҳамҷавобгар турсунзода худойназар баёноти додаи ҷавобгар маъруфзода фурқатро шундед. онро тасдиқ мекунед? ولی تصدیق میکنم. саволтон аст? نه سوال ندارم. савол надорам. марҳамат, баёнот шумо шунда мешавад. ماه می سال 2017 من با معروفزاده فرقت هنگامی در آسایشگاه اوراتپا استراحت کردم شناس شده رفیق شده بودیم. این کس همونجا رقم های تلفنی مرا گرفته بودم. بعد سنه 10 سپتامبر سال 2017 من در بیمارخانه کار داشتم و از خانه برآمده به آنجا رفته ایستاده بودم. معروفزاده فرقت به من زنگ زده گفتن که به نزد بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر استراحشم بیایم. من به این کس گفتم که من در بیمارخانه کار دارم، سراسر من به آنجا رفته ایستادم. چی مسئله گفته پرسیدم. این کس به من گفتن که من از بانک قرض گرفته ایستادم، بنابر همین تو همچون شاهد در دوسته حجت امضا میگذاری. محترم صاحب من بنابر با معروفزاده فرقت رفیق بودنم دعوت این کس را رد کرده نتوانسته و بانک رفته در دوسته حجت امضای خود را گذاشتم. من عاید قرض گرفته جوابگر معروفزاده فرقت یگان منفعتدار نمیباشم. من نه از بانک و نه از معروفزاده فرقت یگان سامانی قرض مبلغ پولی نگرفتم محترم. намоянда ваколатдори давогар баёноти додаи ҳамҷавобгарро шундед? شنیدم. онро тасдиқ мекунед? من تصدیق میکنم. саволтон аст? سوال دارم. марҳамат. از طرف متخصص بانک عاید بستن شرطنامه ضمانتی به شما حقوق و وظیفه‌هایتان پورا فهمانده داده شده است که شما با امضای خود در شرطنامه ضمانتی آن را تصدیق کرده اید. برای چیش در مرافع سودی شما این را انکار کرده ایستاده اید؟ با من فهمانده نشده است. من همون روز کار داشتم، سراسیمه بودم. آن حجتی که کارمند بانک پیشنهاد کردن امضای خود را گذاشتم برآمده رفتم. نگاه فعل حقوق دارم فهمانده нашуда است. ҷавобгар маъруфзода фурқат шунидам, онро тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. саволтон аст? савол надорам. марҳамат, шинед. محترم یک درخواست دارم. مرحبا. با شما خواهش میکنم به مرافع سودی از سبب آنکه جوابگران ابراز نمودند که گویا عاقبتی به گرو گذاشته شدن منزل استقامتیشان به آنها فهمانده نشده است، خواهش می‌نمایم نماینده اداره نتریالی دولتی شهر استراحشان شریفزاده الیاس نورالله همچون شاهد دعوت کرده شده در مرافع سودی فرسته شود. маъруфзода фурқат оиди дархости намояндаи ваколатдори давогар фикри худро баён мекардед. ман розӣ нестам. зарурати пурсиши корманди нотариус вуҷуд надорад. бинобар ин хоҳиш мекунам дархост рад карда шавад. марҳамат, шинед. ҳамҷавобгар турсунзода худойназар оиди дархости намояндаи ваколатдори давогар фикри худро баён мекардед. به اختیار سود بگذارم. марҳамат, шинед. суд фикри иштирокчиёни мурофии судиро оиди дархости намояндаи ваколатдори давогар шунида дар ҷояш таъин мекунад. дархост қонеъ карда шавад. дар маҳалли судӣ намояндаи идораи нотариали давлати шаҳри истироҳшан шарифзода Ильёс даъват карда шуда вобаста ба ҳолатҳои кор пурсида шавад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ипотека моддаи 33 асосҳо барои ситонидан аз молу мулки ба гарав гузошташуда қисми 2 баъд аз бори аввал вайрон кардани муҳлати пардохт аз тарафи гаравгир ба гаравдеҳ огоҳинома фиристода таъкид мегардад ки агар қарз минбаъд дар муҳлати муқарраршуда пардохт нашавад шартномаи ипотека вайронкарда ҳисобида шуда маблағи қарз метавонад аз молу мулки ба гарав гузошташуда ситонида шавад. пристав суд хоҳиш мекунам шоҳид ба толори суд даъват карда шавад. насаб номи падар шарифзода الیاس نورالله рӯз мо соли таваллуд 8 июли 1986 ҷои таваллуд شهر استراحشان миллат تاجیک маълумот عالی ихтисос حقوقشناس ҷои кор نترسی کلان اداره نتریالی دولت شهر استراحشان ҳолати оилавӣ اولیدار صاحب 4 نفر فرزند ҷои истиқоматтон شهر استراحشان کوچه دوستی خانه 10 حجره 15 шаҳрвандӣ شهروند جمهوری تاجیکستان тоҷикистон намояндаи ваколатдори давогарро мешиносед? میشناسم мешиносед. ҷавобгар маъруфзода фурқатро میشناسم معاملات دیدم ҳамҷавобгар турсунзода худойназарро мешиносед? این شخص رو نمیشناسم намешиносед. нисбати ҳамино қасд хусумат бадбинӣ нест? نسبت چون قصد خصومت غرض ندارم бо дархости намояндаи ваколатдори давогар суд шуморо ҳамчун шоҳид даъват намуд пурсида мешавед. фаҳмо пеш аз пурсиш суд шуморо мутобиқи моддаи 351 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон
оиди дидӣ дониста ба суд нишондоди бардуруғ додан ва аз доди нишондод саркишӣ кардан огоҳ мекунад. марҳамат ба дастхати шоҳидон имзои худро гузоред. марҳамат, намояндаи ваколатдори даъвогар саволтонро ба шоҳид пешниҳод. доир ба ҳолати кор ки мана аз ҳуҷҷатҳои бойгонӣ дида мешавад, санаи 10 сентябри соли 2017 шартномаи гаравро аз тарафи худи шумо таҳти рақами феҳристи 7G135 байни бонки давлатӣ амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Истарохшан ва ҷавобгар Маъруфзода Фурқат Рашидӣ ба расмият дароварда шудааст. ба суд равшанӣ андозед. аз ҳуҷҷатҳои бойгонӣ маълум гардид ки дар ҳақиқатан санаи 10 сентябри соли 2017 байни даъвогар филиали амонатгузории амонатбонк дар шаҳри Истаравшан ва ҷавобгар Маъруфзода Фурқат Рашидӣ шартномаи гарав таҳти феҳристи 7G135 аз 10 сентябри соли 2017 баста шудааст ки ҷавобгар дар асоси шартномаи қарз аз бонк маблағи қарз ба миқдори 100 000 сомонӣ гирифта молу мулки ғайриманқул яъне манзили истиқоматӣ воқеъ дар шаҳри Истаравшан кӯчаи Акрам Мираҷабов хонаи 5-ро ба гарав гузоштааст. ҳангоми бастани шартнома ӯҳдадориҳои тарафҳо мувофиқи кодекси гражданӣ ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ипотека ва дастурамал оид ба коргузории нотариусони давлатӣ ба тарафҳо пурра фаҳмонда дода шуда бо моҳияти шартномаи мазкур шинос карда шуда буданд. намояндаи ваколатдори даъвогар баёноти додии шоҳидро шунидед? онро тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. савол ҳаст? савол ҳаст. марҳамат. ҳангоми ба расмият даровардани шартномаи гарав аз тарафи худи шумо ё аз тарафи шахсони бегона ба ҷавобгар Маъруфзода Фурқат ба гумроҳибарӣ ё ки маҷбуркунӣ бурда шуда буд ё ҷавобгар ихтиёран дар шартномаи гарав имзои худро гузоштанд? не гумроҳбарӣ ё маҷбуркунӣ аз тарафи нотариус ё дигар шахсон нашудааст. ҷавобгар ихтиёран дар шартномаи мазкур имзои худро гузошта буданд. ҷавобгар Маъруфзода Фурқат баёноти додии шоҳидро шунидед? шунидам. онро тасдиқ мекунед? қисман тасдиқ мекунам. саволтон аст? ман ба корманди нотариус савол надорам, локин як чизро гуфтанӣ ҳастам ки ман дар идораи нотариалӣ иштирок карда бошам ҳам, дар шартномаи гарав имзо гузошта бошам ҳам, вале масъалаи фурӯши манзили истиқоматиро ба ман нафаҳмонда буданд. ҳамҷавобгар Турсунзода Худойназар баёноти додии шоҳидро шунидед? шунидам. онро тасдиқ мекунед? бале тасдиқ мекунам. саволтон аст? не савол надорам. марҳамат, метавонед ба толори маҷлиси судӣ гузашта нишинед. маҳотои парванда эълон карда мешавад. аризаи даъвогӣ варақи кори 23 шартномаи қарзӣ байни филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Истаравшан ва Маъруфзода Фурқат ки мутобиқи шартномаи мазкур ба Маъруфзода Фурқат оиди додани 100 000 сомонӣ маблағи пулӣ аз ҷониби тарафҳо ба имзо расонда шудааст. шартномаи замонатӣ аз 10 сентябри соли 2017 байни филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Истаравшан ва ҳамҷавобгар Турсунзода Худойназар. борхати хароҷотӣ таҳти рақами 235 аз 10 сентябри соли 2017 ки мутобиқи он ба Маъруфзода Фурқат маблағи қарз ба андозаи 100 000 сомонӣ супорда шудааст. шартномаи ипотека таҳти феҳристи 7G135 аз 10 сентябри соли 2017 ки дар идораи нотариалии давлатии шаҳри Истаравшан тасдиқ карда шудааст, мутобиқи он Маъруфзода Фурқат манзили истиқоматиаш воқеъ дар шаҳри Истаравшан кӯчаи Акрам Мираҷабов хонаи 5-ро ба гарав гузоштааст. шиносномаи техникии ҳавлидорӣ таҳти рақами 11065 аз 19 майи соли 2014 ки мутобиқи он манзили истиқоматӣ воқеъ дар шаҳри Истаравшан кӯчаи Акрам Мираҷабов хонаи 5 ҳамчун соҳибмулк ҷавобгар Маъруфзода Фурқат ба қайд гирифта шудааст. огоҳиномаҳо хоҳиш карда шудааст ки маблағи қарзро бо фоизҳояш то санаи 1 октябри соли 2018 ба хазинаи бонк пардохт намоед. дар акси ҳол бонк мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи судӣ маҷбуран раёндани қарзро бо фоиз ва ҷаримаҳояш
бо роҳи ба фурӯш баровардани амволи ба гирав гузоштани хонаи сухумтӣ воқеъ дар шаҳри Сирашан, кӯчаи Акрам Раҷабов, хонаи 5 ба роҳ мемонад. хулосаи ташхиси судии сохтмонии молшиносӣ аз 13 феврали соли 2019 мутобиқи он манзили сухумтӣ ба маблағи 100 000 сомонӣ нархгузорӣ карда шудааст. суд ба музокираҳои судӣ мегузорад. марамат намояндаи ваколатдори даъвогар барои баромад намудан сухан ба шумо дода мешавад. ман хоҳиш менамоям ки аризаи даъвогӣ пурра қонеъ карда шуда аз ҳисоби ҷавобгарон Маъруфзода Фурқат Рашидӣ ва Турсунзода Худойназар тариқи муштарак ба фоидаи даъвогар филиали Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар шаҳри Истаравшан маблағи қарзи асосӣ ба андозаи 75 000 сомонӣ, фоизҳои ҳисобшуда ба андозаи 15 000 сомонӣ, ҷаримаҳои татбиқшуда ба андозаи 6 000 сомонӣ ва хароҷоти боҷи давлатӣ ба маблағи 480 сомонӣ бо нигарондани стониш аз ҳисоби молу мулки ғайриманқули ба гирав гузошташудаи ҷавобгар Маъруфзода Фурқат Рашидӣ манзили иstiqomatии воқеъ дар шаҳри Истаравшан, кӯчаи Акрам Раҷабов, хонаи 5 риёнда шуд. ҷавобгар Маъруфзода Фурқат, ман ҳақиқатан ҳам аз филиали Бонки Амонатбонк дар шаҳри Истаравшан маблағи қарзи мазкурро гирифта будам. инчунин манзили иstiqomatиамро ба гарав гузошта будам, вале бинобар бад шудани вазъи саломатиам ман ин маблағро саривақт супорида натавонистам. ман 3 фарзанди ноболиғ дорам. дар сурати маҳрум шудан аз хонаи иstiqomatиам дигар ҷои иstiqomат надорам. фарзандонам бехонаю дар мемонам. бинобар ин аз суд хоҳиш мекунам даъво дар қисми рӯёндани қарз қонеъ карда шуда, дар қисми фурӯши манзили иstiqomatӣ рад карда шавад. ҷавобгар Турсунзода Худойназар барои баромад намудан сухан ба шумо дода мешавад. марамат. муҳтарам суд, Маъруфзода Фурқат аз бонк қарз гирифтаанд. бинобар вазъи саломатишон бад шудаанд ва ба номади кормонаршон маблағи қарзро дар вақте супорида натавонистанд. аз супоридани қарз саркашӣ накардӣ истоданд. бинобар ҳамин аз суд хоҳиш мекунам ки ҳамаи ҳолатҳои корро ба инобат гирифта дар асоси қонун кӯмак расонда шавад. марамат шинед. суд барои қабули қарор ба хонаи алоҳида меравад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ипотека моддаи 34 тартиби судии ситонидан аз молу мулки ба гарав гузошташуда бо талаби гаравгир ситонидан аз молу мулки тибқи шартномаи ипотека ба гарав гузошташуда бо ҳалномаи суд сурат мегирад. ба истиснои ҳолатҳое ки мутобиқи моддаи 38 қонуни мазкур қонеъ намудани чунин талабот бе муроҷиат ба суд имконпазир аст. суд меояд хоҳишмандам аз ҷо бархезед. ҳалнома аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастии моддаҳои 827, 829, 355, 377, 378, 379 кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаҳои 33, 34 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ипотека ва моддаҳои 198-23 кодекси мурофиқи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳал кард. даъвои филиали Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар шаҳри Истаравшан нисбати Маъруфзода Фурқат Рашидӣ ва Турсунзода Худойназар Пирин оиди рӯёндани маблағи қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобгашта, ҷаримаҳои татбиқшуда ва боҷи давлатӣ қаблан пардохташуда аз ҳисоби молу мулкҳои ғайриманқулӣ ба гирав гузошташуда қонеъ карда шавад. аз ҳисоби ҷавобгарон тариқи муштарак ба фоидаи филиали Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар шаҳри Истаравшан маблағи боқимондаи қарзи асосӣ ба андозаи 75 000 сомонӣ, фоизҳои ҳисобшуда ба андозаи 15 000 сомонӣ, ҷаримаҳои татбиқшуда ба андозаи 6 000 сомонӣ ва боҷи давлатӣ қаблан пардохташуда ба андозаи 480 сомонӣ рӯёнда дода шавад. рӯёниши қарз аз ҳисоби молу мулки ғайриманқулӣ ба гирав гузоштаи ҷавобгар Маъруфзода Фурқат Рашидӣ манзили иstiqomatӣ воқеъ дар шаҳри Истаравшан, кӯчаи Акрам Раҷабов, хонаи 5 ба роҳ монда шуд. арзиши ибтидоии молу мулки ба гирав гузоштаи манзили иstiqomatӣ ба маблағи 100 000 сомонӣ муқаррар карда шавад. нисбат ба алнома дар муддати 1 моҳ
از لحظه به طرفات سپرده نسخه اساسنامه آن شخصان اشتراکچی پرونده میتوانند و سود ولایت سوق توسط همین سود شکایت کاساسیونی پیشنهاد نمایند. رئیس کننده امضا عبدالسلامزاده احمد. مرمچین نماینده وکالتدار داوگر مضمون و ماهیت حلنامه سود به شما فهم است؟ فهم است محترم سود. معلوم شنید. جوابگر معروف‌زاده فرقت مضمون و ماهیت حلنامه سود به شما فهم است؟ موهیت حلنامه رو من فهمیدم، لیکن یک چیز رو نفهمیدم. آیا کاری بانک‌ها این کشیده گرفتن منزل استقامتی است که خانه مرا با این نرخ ارزان از من کشیده میگیرند؟ خانه من در مرکز شهر جایگیر است، ارزش گران دارد، نو از تعمیر برآمده است. یک رفیقم حتی 200,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده بود که من نفروخته بودم. بنابراین من با حلنامه راضی نیستم. شکایت کاساسیونی پیشنهاد می‌کنم. شما میتوانید خواهتان رو استفاده برید. معلوم شنید. مرحمت در دام ماه مبلغ قرض را سپارید و منزل استقامتیتان رو برمیگردانید. از حبس آزاد از کرده. حبس آزاد نمایید برمیگردانید. معلوم شنید. شما میتوانید من مبلغ پولی دریافت کنید، همه قرض‌های بانک رو با فایزه‌اش پرداخت کنید، من منزل استقامتیتون رو برگردونده گیرید از گرو آزاد. فهمو؟ کوشش میکنم مبلغ دریافت کنم و خانه‌ام را از حبس آزاد نمایم. معلوم شنید. هم جوابگر ترسداده خدای نظر مضمون و ماهیت حلنامه سودی به شما فهم است؟ معلوم شنید. مجلس سودی را پشت اعلام می‌نماید.